malo fo fonga mo li tu fo ni ya so fa tala fa tu ta point ngala tu fa fonga mo yo tala mo nei oli tala tomoa fa manatu le mo tu sanga talo na pale mo mo le whakaari White Island i le so fa ngala ku kino na vano mo mo lang lang ai le tu sa loto fa msno fa va malo ta longa manu malo le Black Fern Sevens i Cape Town a pusi no for the All Blacks fa fonga ya fa lo teleno ni tala. O le sauninga whamana tu e whaelunga ele lima tu sanga o le pā o le maunga mua le whakaari White Island pe a plenty. O lo awai ma i aile tosa ma le tolu i la tosa whaolatia ma sui o la tu ainga. E awhia i ma Jesse Langford, Australia, o na matua malon tua fini, sa whano iso i fua i le aso. O le soe ato i ele lima o tu sanga talu mai o na tupu le whaarawe me tau tia le Ravs Mariva, e pe ona sa amata i sauninga mai li taio nei. O le a mawai nei a inga i le ava no mo mua na ila tu tiro e mamanu po le design mo le maa whamanatu e whaatuina i se no whanga i au tafo le sami leo mai li te mirei e le whai e se whai unga. O le maa whamanatu e maratua i le toa luas mo le lua o tangata sa whano so i fua i na wapale a maunga mui la so iwa o te se maru a Stephen Riva. O le taulelea ia Mark Inman o lona uso ia Hayden Marshall Inman sa ngalue o se taitai mo tanga turisi lea o mai lava li te mirei ele mau lona tin moliu tai fali ai o le sauninga le so o se aso se toe mana tunatu o ia manona ainga fa te simasui o aingo ila tu sa pia e anga iatu ile motu de taio nei e falaso fitu turisi mo tanga lulu o tai o turisi sa ia ile motu ile aso ile taimile sa pai na maunga di sumal 10 minute e te ai le lua ile wauli le taimi sa fa vosenga ina ila te inga o le matio le maunga ile fa tulanga nei lua. O le toa lua sumarili mo i la tau sa whaaratia sa tau whai sapa o mai mo. E au fiai ma Jesse Langford, sa sumari iwan tau sanga i lea taimi, lea fit sumari paseni o ron kino sa mo. O i la tau sa whaaratia mo la tau ainga o le a awa iatu le sauninga le soe malanga mai Australia, Britannia, ma New Zealand ei. O whaongana tukuki ala na ulua i tūla i whaamastonga whaavao malo le International Court of Justice por ICJ. E langalango ai le tūma o te tūla whono whaavao malo. A o whaiana na saunoanga tu whafonga mo se langona o te whautuanga i mata whaioia tunu e tusa masuinga o le kau. Ta whata oto ai e le whaia o ngā senior i le University o Kilani. Le whionga i a fui maono dele na safo, le tua inga, i le whaatinonga le tātou tūla whono whaavao malo, i le whaala lave o iei nei le tūlanga o le tau, o tātou whiangai i asanei. Ta ia whaari ai, o tunua pero stili ato ona te tele kasa o ona e whaamatuina le ea. E whaamoe mo e tele nei whaatinonga o tō whono. Whaapea ma whaalapo le tonga ma whono tanga e lato te awai. E peo le tino au tua malo o whaatasi e whaia whai unga le whaava o maalienga i suinga le tau o le COP, po le Conference of Parties, mo le whaitau se furu ma spuro tau sanga. E whaalau kele ai kampani swa o ma kampani e li kwale. Ma whaatupula e ai kasa e lato te whaamatuina, ma alofia lato mata whaioi mo ne ia pianga tunga, e ai o no kasa ona. Ma ia tā uai, ile mawhai na whai o nei whaatinonga ono le whaamastonga whaavao malo. Wa lato mawhai o na whaawau, ma whaolaola le lato whaatinonga whau malo, wa mawhai le whaalawalawe o le tau o iei nei. E awhia le whaalau tere no le power, whainga whaakolone, whailonga tangata ia e lato e ia pianga tū mau, ma le wawa ai vale i tu aingo tupuanga o tangata. Ma tāpā ia fui maono ia tunu e telepe nei tu aingo whaatinonga. Ma mana tunatu e whaawai whaatinonga fōu. E mawhai ana whaatanga i tanga teito te siuma e whiola i olanga fia male mamalu. Ina ia mawhai ana lātou tilo i o lātou lavalumanai, ma taunu unga. O lea tukuki sa tā awa iatu i le silia ma le se lau o isi stete ma tunu mwhaalapura bitonga, lo awai i le tārasanga, sia ma tārasanga tūwhafonga. Se nu mera pito mawa e atu, le tō tele wa awa iatu, i lea ilo ilonga, whaamisnonga, whaamalo. Wa awa iatu New Zealand, te kurupu whawale i tūlanga le Indo-Pacific, e te tai e Amerika. Lea tō sao na langolangoi nai fuafanga whata o tō puipuinga Amerika, mo re whaamalo si ati li ailo na anga waa, mo taua. O se whai ngā pā anga fōu, o ilo ai o le bave mau tūnai o ngā o singo au penga mo le Indo-Pacific, le Indo-Pacific Industrial Resilience, e peona whaari ai a Amerika. O se tō whaata singa pito sili atu lea o na lelei mo ngau singo au penga pui nga whaafita. O le kulupa e suma le tolu o tunu o a wai sa whaavaina i a iuni. Ma whaiele la tō ulu ai whono tanga i hono ruru i hawa i ao ketopa. E peona tali malo i a Amerika.
Sa whaingo ngai le tamata i Minister Puipuinga Whawhita ni Sila Judith Collins o se whanatanga mo Talanoanga. Ai wilea i se li potele United States o whailoai e whaia ngā oinga mo whatinonga pole work streams ta Talanoina. E awhi aile fisosani le ngosi o pomu whatuntonu ala mabao, Hypersonic. Whapea maisi pomu ma Japani ma Australia. Ma whaalele lai ti whelele whatuntonu po drones e ngausia ma Korea. Ma whaalele ia wata wal sami Amerika ino whanga o waa i Asia. I whelo inga whalo toi whale salongo i sui ofisa ya Collins ma ni minister vai whafo ni Sila. Ma wasa mane Winston Peters e whapea. E manao ia ki vita ni Sila. E fesosani ne ngā ioinga whātino i le whaalele iai, o le sapalai o a upenga, lea sa io iai Collins, i le whaalapora botonga le Atlantic Council, o tūsi ai se tala winga i le kulupo e whapea, i se taua masaina, e whaonu vave na uti ai mea taua Amerika, ma le porokala me fō o le Indo-Pacific o puipuinga whawhita e tauau, o le tali le nā iai, o ni sila sa ngungua na awa i le kulupo le teime o whaia whelapa o whainga, Pere tau o na awai le tunu i le poutu e lua po le pila tū, i le whalapura putunga le okas, te malia ngai whastoi nai a wala sao wha teknolosi, whawhita. Ai se tala te mai nei mai tonga, i nai minute ua mawai tune, le oli putia mai ai le wha mawai o le palemia, hua kawa meriku si osi, se valeni ma le tofi palemia. Peo na ta wai o le wha mawai nga au sao nyatu, e tu se lafo, o se tūlanga o le whātua tuina, o le noinga o whamawai ai le whātuina le alafo. Ia tāro tālonga sātu e tū whātasia le leo le tālo rau ka pita mata i le Black Ferns, ma le lua ai sātu li ai, ma whāto i la loi le aia tō Amerika lua sumarona sumale lua ma mana maro le shampino le vai o le tāmarasanga le ka pita tō Fitu Cape Town, i Afrika soke. Ta matua toi na nau mali ta alo ni sila masile ala tu ai le ta ina le mano longa isko sa mo e tu Jamila McCasman Felix Hotham ma over uma ai de po e risi po lane ai da matango da folo na lua sala tu matua fa mau ina lo fa skulu ya Amerika i le vao ia mai le toi mo se sala tu score ai fa popo ala tu lava score ya ni sila lua mai ya Calcitineti ma dis fa le panga o le manu malo o whaelunga ele tolo Champini Cape Town o manu malo ele Ferns, le sa manu malo ele lua Suriva, ma le lua fe ma le lua. Ai o le fefeu o le tamarasanga i Afrika saute, le e pe ana tau whao ina e pulu e whao au te tolu, ile na au e manu malo ma iaia nga i sao lava le tamarasanga i le au e se Champini por semi-finals, sa mawhatia ele au New Zealand. O au e tamale o Black Seven, sa la tulangona le fefeu ina o vave sustaina le Champini o Olimpeka Frani, i le tālo ngā pulu ma pusi no whai. O Afrika i saute sa tani malo, sa manu malo i Afrika sua ngā Champini o awari i luas furu ono si mara wha. O le a koma nei la le whasolongo o le Theristo tāmusanga te tofitu mo kirisimasi ma le tusanga pō. Ai o le ato e wha awau Perth Australia le suru so wha, i le luas mo le ono i Anwari lua fe ma le lufuru lima. Ai o la kapita tofitu sa mo matonga o le a whai masui o le Oceania. O le tāmusanga lui o le kapifitu o le rorangi lua fe ma le lufuru lima. I le mai ai o sua ngā Champino la kapite to fito le Oceania honiara, i le Solomona i le astronafi. O au uma e lua ali, matamata e Samoa o qualify mo le tamarasanga a le luas furulima World Sevens Challenger Series, e sa ili ini awa noe awa iai le tamarasanga telo la kapite to fito le rorangi, le HSBC Sevens Series. Ta manu marole man Samoa ya pitu, i le sua ngā Champini, i le autawa tia e piti, se fulu man fiti sumare lua, ai o le manasina, fitu le asa whaia ina le Fijiana, fiti le sua ngā Champini atu mātai, se fulu wha sumare lima e pitai, ua qualify lava o no fiti o se tasio au tū, o le tāmasanga tele le rolangi a le HSBC 7 Series, o tonga ua awa ia tune ia Samoa mo le tāmasanga lu i lua ma le rufuru lima, ina umanu ia tu valu le sa ilio au e tunang tolu ma le wha. O le tamata alo se tūlanga, so tūlanga i le nei tua la kapia o le wawa pisa Australia, Jordan Betaya. O sa aune mo le lui tau li tutulia o na moi mikinga, pe a awa iantu le tola o pinga wha malo le kapia wha Amerika le NFL. Mo tama sa ilia inyo la tua no e whiwhiri le International Player Pathway, po le IPP. O le amatanga o le vastolu aista whairua i le atau le e lusa man whatau sanga i alona nau ta inga. I le suia le talonga talo i le awa i atu le IPP, e beona lipo tia le vanga tala le Wide World of Sport. O le whaiunga peta i ua whata i ale tō tele,
o to tele le to sina le ka pi Australia le sa nya te ni malo mo ta ro foi tolu e tolu miliona per tania ile tau sang fo e to su ta sta ro foi tolu sa o kuina e pe tai o fu la ka pi le wallabies telu mai la ta ro foi tolu mo mo ele ta mar sanga ri por rangi ro ras riva ia pani a pe tai o lana ta le ni ta lo sa fa va tuia o no manoa ele ai sa na ta ro mo le wallabies le tau sanga ne o no le afianga no tu au sa ma foi na le mfo na fa wa na ta alo mo le red ele ta mar sanga sopa la ka pe pastiko ni tu sana ai wo ya la fo ai uma nei tu nei fa le tonu ai wo ta ra ya to ile le liu le la ka pe fa America e ben sa ya fa lo ai le fia ile NFL out mai titi mai e te mi uma sa mata matai malo na tama ya te yuli sala tieru pe taia le wo maliu ta maliu le wa pe maliu se fulu e am tama ya January te sa fo wala no foi pe taia le no fo nga o onga o le la ka pi ale IMG Academy in Florida mo le o ina yo le kalong fo mo wo yelon fa mo ngai mulmuliai le spo yalo sa mo Australia ko mai lata le sa ve mo se tama Australia pitu sino no manuia mai le IPP mata aloi mo le Our Philadelphia Eagles ele masino aprila sa sainia e mai lata lan fenga ngo fo mo le NFL tu sa mane se lau miliona kala fa ali pe kaya o le mele nasa fa malo si awa ya teia matu ina tuai ya tel tulunga to tamo fa yai matalia le ava no o le suibo mo le mangsa mo Fritz Lee o la no fasta langa tu sanga fo tu sa male ni potele rugby planet o li o ta alo mo kalapo Clement ia Ferrari le o li potia sa e tau tino le fa o li mai ma po mai si vesi da si mo li vo ka topa ele mai ai o le talonga ma kalapo event il tamar sanga le top 14 of running sa tu ai o li sa o ga sa ia fa manu o li esta mai tai fa ngalo po le waitress is no four sa ma fo na ngau te polima ma le mo fo na toi fa ngalo mo le masina atoa ino o mai ona tau tino li le mo ni o le fa jonga ma fa ma oni ai loa le loia le leo ia le loa no na fa sala ngai le loa pe ma le fulurima e silia mar futo sango talo ye li le kalapu ina wa awo ya tu yai le loa fe ma le lo futolo tala na o ne yaso maria le tunu choi fuia